Gadewch ni wedi o. Diolch yn ydi o Dduw am y fraint o gael dod ger dy bron unwaith eto ac i ni yn cyflwyno'n hamser i ti a bydde di yn presennoli dy hun yma ni'n plith yn tywallt ysbryd arno. Tyrd trig ar hawr ddim i ni'n gofyn hyn o trwy enw ac heiddiant yn harglwydd Iesu Grist. Amen. Rydych ni dechrau drwy gannu'r emyn rhif 530. 530 o na bawn yn fwy tebyg i Iesu Grist yn byw, yn llwyr gysegri mywyd i wasanaethu Duw. 530 gen i sefyll i'w chanu. Croeso yn gwasanaeth ar ôl yr oedfa, fe fydd aluniaeth ysgafn dros nesaf yn y neuadd. Fe fydd ein cwrdd gweddi misol yn cael ei gynnal ar y drydydd nos Iau'r mis, sef Mehefin yr 20fed. Yn hoedfa nesaf pnawn sydd am hanner awr wedi 3. Wrth i ni gymryd y casgliad, gen i ganu tra'n heistedd emyn 532, 532.
ni'n darlleniad o Hebreaid yr ail benod. Hebreaid yr ail benod ac yn dechrau yn yr adnod gyntaf. Am hynny, y mae'n rhaid i ni ddal yn well ar y pethau a glywsom, rhag un amser i ni ei gollwng hwy golli. Canis os bu gadarn y gair a lefarwy trengolion ac os derbyniodd pob trosedd ac anifudod gyfiawn daledigaeth, pa fodd ydy hangwn ni os esgeliswn a chawdwriaeth gymaint, yr hon wedi dechrau ei threithi trwy'r arglwydd y sicrhawyd i ni gan yr rhai a'i clywsant ef, a Dyw hefyd yn cyd-ystiolaethu trwy arwyddion a rhyfeddodau ac amryw nerthoedd a doniau'r ysbryd glân yn ôl ei wyllus ei hun. Canis nid i'r engylion y darystyngodd e fe y byd a ddaw, am yr hwn yr ydym yn llefaru, eithir un mewn rhyw fan a dystiolaethodd gan ddywedyd pa beth yw dyn, i ti feddwl amdano, neu fab dyn i ti ymweled ag ef. Ti ei gwneithos ef ychydig is na'r engylion, ac ogoniant ac yn rhydedd y coronais ti ef, ac y gosodais ef ar weithredoedd y ddwylo. Ti a ddarostyngaeth bob peth a neu draed ef, canis wrth ddarostwng pob peth iddo, ni adawodd fe ddim heb ddarostwng iddo, ond yr awr hon, nid ydym ni eto'n gweled pob peth wedi darostwng iddo. Eithir yr ydym ni yn gweled Iesu, yr hwn a wnaed ychydig yn is na'r engylion, oherwydd dioddef marwolaeth wedi goroni ag ogoniant ac anrhydedd, fel trwy ras Dyw o profau fe farwolaeth dros bob dyn. Canis gweddus oedd iddo ef oherwydd yr hwn y mae pob peth, a thrwy yr hwn y mae pob peth, wedi iddo ddwy'n meibio'n lawer i ogoniant, berffeithio tywysog ei hiachawdwriaeth hwy trwy ddioddefiadau. Canis yr hwn sydd yn sancteiddio a rhai a sancteiddir, o'r un y mae'n doll, am ba achos nid yw gywilyddus ganddo ei galw hwy yn frodyr. Gan ddywedyd, mae fi a fy negaf dy enw di yn brodyr, yng nghanol yr eglwys y ddfolaf di. A thrachefn mae fi a fyddaf yn ymddiried ynddo, a thrachefn wele fi a'r plant aroddus Dyw i mi. O blegyd hynny, gan fod y plant yn gyfranogion o gig a gwaed, yntau hefyd yr un modd a fi gyfrannog o'r un pethau, fel trwy farwolaeth y dinistrio i fe yr hwn oedd a nerth marwolaeth ganddo, hynny yw diafol. Ac y gwaredau hwynt, yr rhai trwy ofn marwolaeth oeddynt dros ei holl fywyd a'n gaethiwed. Canis ni chymerodd i fe naturiaeth angylion, eithir had Abram a gymerodd i fe. Am ba achos y dylai i fe ym mhob peth fod yn gyffelib i'w frodyr, fel y byddai drigarog ac archoffeiriad ffyddlon, mewn pethau yn perthyn i Dduw, i wneithir cymod dros bechodau y bobl. Canis yn gymaint a dioddef ohono ef, gan gael ei demtio, efe a ddichon gynorthwyo rhai a demtir. A byddai bendith Dyw ar ei air sanctaidd ef. Gadewch ni nawr droi at ein harglwydd mewn gweddi. Diolch yn ei ti unwaith eto Dduw am y fraint o cael dod y Gerdyfron. Ni'n diolch am bob un cyfle o cael dod i di, i dod i alw ar dy enw, ac yn diolch o Dduw o ddydd i ddydd ac o awr i awr ac o funud i funud bod yr hawl yma gennym, fel dy blant yn gallu dod i alw ar dy enw ac yn gallu gwneud hynny yn hyderus gan yn gwybod ein bod yn eiddo i ti, ein bod wedi'n mabwysiadu i'th deulu di. Ac felly o Dduw, i ni'n gallu dod fel plant, yn blant sydd yn aml yn crwydro, ond yn gwybod mae plant i ti ydym ac dy fod yn dad i ni, ac dy fod wedi addo bod gyda ni addo gwrando ar bob un gweddi, bob un deisyfiad, ein mawl o Dduw. I ni'n diolch i ti dy fod ti yn gwybod y cyfan, yn clywed y cyfan, yr wyt ti'n gwybod hyd yn oed yr hyn sydd ar ein cylonau i ofyn i ti. Ac felly o Dduw, i ni'n diolch o'r newydd am y fraint o cael dod at y ti unwaith eto. Sil arall wedi dod, i ni'n ymwybodol bod y siliau yn hedfan heibio un ar ôl y llall, a fod y blynyddoedd yn hedfan. Ac eto o Dduw, i ni'n edrych ar ein gwlad ac wrth i bob sil fynd heibio, i'n gweld ein gwlad yn mynd yn bellach ac yn bellach o dy bethau di. Fod y bendithion a fi yn ein gwlad ni yn mynd yn fwy i'r angof o Dduw nad yw'r wlad yn cofio bellach unrhyw beth o ymweliadau di. Hyd yn oed fod na rhai pethau yno yn gweiddi allan dy fod wedi bod yma, bod y capeli sydd yn ein gwlad ni ac yn dal yn sefyll yn ein gwlad ni yn gweiddi allan i'r digred, i'r rhai anwybodus o Dduw. Dy fod ti yn Dduw, dy fod wedi bod yn Dduw ar ein gwlad, dy fod wedi bod yn Dduw sydd wedi gweithio'n rymus yn ein gwlad,
ond o Dduw, does dim cof bellach o'r pethau hyn. Ac felly o Dduw, ni yn gofyn, na fydd sawl sil arall yn mynd heibio, cyn i ti ddychwelyd i'n plith, cyn i ti ymweld ath bobl yma yn ein gwlad ni. I ni'n diolch dy fod yn ymweld â mannau eraill, ond i ni'n gofyn i ti beidio a troi cefn arno ni fel cenedl. I ni yn gofyn o Dduw y bydde ti yn llenwi'r lle yma gyda'r bresenoldeb, y bydde ti'n llenwi mannau eraill lle mae dy blant yn dod i geisio dy wyneb i ddoli enw mewn parchedig ofn, y bydde ti yn ymweld yn hwythau hefyd ac yn ei bendithio. O Dduw, tyr yn ôl trigar hawrth i ni'n gofyn y bydde ti yn gweithio'n rymus yma heddi, yma yn yr adeilad ac hefyd o Dduw yr rhai sydd yn gwrando o un pen o'r wlad i'r llall, a hyd yn oed o un pen o'r byd i'r llall. I ni'n gweddio bydde di yn peri, bydd ysbryd di ar waith ac yn dwy'n eneidiau at y ti dy hun. O Dduw, ni'n gofyn i ti rhoi ffydd i ni, i ddisgwyl y pethau hyn, ond hefyd o Dduw rhoi'r awydd i ni. Maddau ni o Dduw am ein rhagryth yn aml yn gofyn am bethau mawr ac eto ddim yn dymuno efallai y pethau hyn fel ag y dylsem. I ni'n gofyn o Dduw, mae un peth fydd ar ein cylonau, ac hynny fydd dy ogoneddu di ath fwynhau di, y cawn fwynhau dy bresenoldeb yma yn ein plith. Felly o Dduw, trigar hawr ddim ni, trigar hawr ddim gwlad. I ni'n gofyn i ti bendithio ni nawr, bendithio'r oedfa hon, bendithio'r holl ddydd. I ni'n gofyn ti ddiogelu ni hefyd, cadw ar un drwg i ffwrdd. I ni'n gofyn i ti troed y nerth sydd yn angenrheidiol i dy geisio di yma prynhawn yma. O Dduw, tyda bob blinder corfforol i ffwrdd, tyda phryderon ac ofnau i ffwrdd, ac yn gofyn o Dduw y byddwn ni'n cael y nerth i dy geisio a ddaddoli di mewn ysbryd a gwirionedd. Tyr felly trigar hawr ddim, i ni'n gofyn hyn oll trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Dewch ni gael ni am yn rhif 216, yn eden cofiaf hynny byth bendithio'n gollais rif y gwydd, syrthiodd fy nghoron wyw. 216 gwn ni sefyll uwch ani.
Bydd awyn testyn o'r Hebreaid, yr ail benod ar drydydd adnod, Hebreaid 2, adnod 3. Pa fodd y dihangwn ni os esgeliswn iachawdwriaeth gymaint, yr hon wedi dechrau ei threithi trwy'r arglwydd a sicrhawyd i ni gan yr rhai a'i clywsa'n ef. Mae'r awdur yr epistol yn awyddus iawn i ddyrchafu yr arglwydd Iesu Grist uwch ben pob dim a phob peth. Fod Crist sydd yn heiddi y clod a'r mawl. Mae ef sydd yn ganolog i bob dim. Ef yw awdur iachawdwriaeth. Nawr, petawn ni yn mynd ar hyd a lled y wlad a gwledydd y byd, ac yn mynd i gapelu lle y maen nhw'n honni fod yn Gristnogol, mi fydd yn ddiddorol i wybod be fydd pwnc neges, be fydd ar testyn, am be fydden nhw'n pregethu, be fydd bwrdwn y bregeth. Ac yn sicr, mi fydde'r rhai yn dweud, wel, os ych chi'n mynd i fod yn feirniadol o rheini a'i pynciau nhw, bydden nhw siwr fod yn dweud, allwn ni feirniadu chi hefyd. Achos yr un hen beth i chi'n dweud o sil i sil, ac mi fydden nhw'n llygad i lle. Ac mi fydde hwnna'n gyhuddiad te gobeithio, dyna beth yw'n gobeith ni, bod mae dyna'r gyhuddiad. Bydden nhw'n dweud mae'r un yw'r neges ac yr un yw'r pwnc, ac nad oes na amrywiaeth yn y pwnc. A gobeithio bod nhw'n dweud hynny. Bydde fe'n neis beth nhw'n dweud hynny'n garedig, ond tybiwn ni na fydde hynny'n wir. Ond yn yr un modd bydden nhw'n ceisio dweud hynny'n feirniadol ohono ni, ac i ni'n falch o'r feirniadaeth honno, a gobeithio cawn fod yn eog o'r feirniadaeth honno hyd dyddiau ein bywyd ni. Achos dyna beth ddyle fe fod. Mae un pwnc ddyle fod i bob neges, i bob pregeth, sef Iesu Grist, a'i fod ef uwchlaw pob dim. Ond yn anffodus tybiwn ni ar hyd a lled y byd, mewn capelu Cristnogol, nad oes hyd yn oed y gair Crist, yr enw Crist yn cael ei ynganu prin ddim. A dyw ei neges e ddim yn cael ei gyhoeddi chwaith. Gwrandewch ar yr beder adnod gyntaf o'r benod gyntaf o Hebreaid. Mae hwn yn rhoi y cyd-destun i ni. Adnod 1, Duw wedi iddo lefaru lawer gwaith a llawer modd gynt wrth y tadau trwy'r proffwydiau, gai orffen fyna funud. Gan bwysleisio, mae pan oedd Duw yn siarad trwy'r proffwydi, yr hyn oedd yn dweud trwy'r proffwydi oedd Iesu Grist. Felly hyd yn oed trwy'r proffwydi, dyna beth oedd y neges. Ond Duw wedi iddo lefaru lawer gwaith a llawer modd gynt wrth y tadau trwy'r proffwydi yn y dyddiau diwethaf hyn, a lefarodd wrthym ni yn ei fab. Yr hwn a wnaeth e fe yn etifedd pob peth, trwy'r hwn hefyd y gwnaeth e fe y bydoedd. Yr hwn ac e fe yn ddisgleirdeb ei ogoniant ef, ac yn wir lun ei berson ef, ac yn cynnal pob peth trwy air ei nerth, wedi puro ein pechodau ni trwyddo ef ei hun, a eisteddodd ar ddeheulaw y mawredd yn y goriwch leoedd. Wedi wneithur o hynny yn well na'r angylion, o gymaint ac yr etifeddodd e fe enw mwy rhagorol na hwynt hwy. Nawr, os nad yw'n dyrchafu Crist, dwi ddim yn gwybod beth sydd. Mae e'n well na'r proffwydi, mae e'n well na'r angylion, mae e'n uwch na'r cyfan. Nid oes un yn fwy nac yn well na mab Duw. Fel dywed Williams Pantycelyn, ymhlith a fi neu yntai ddaw does debyg iddo fe. Pan i chi'n meddwl am grefyddau'r byd ac bod ganddoch chi ddynion wedi dod â'i syniadau ac wedi creu ei crefyddau, wel, does dim byd tebyg i'r neges i fan hyn. Ymhlith a fi neu yntai ddaw does debyg i'r arglwydd Iesu Grist. O na fydde pob un yn eistedd i fyny felly. Dyma beth mae'r adnodau yma yn ein cymell ni. O na fyddech chi yn cymeryd sylw felly. Na fyddech chi'n gwrando. Fi'n gwybod mae prynhawn Sul, mae bron iawn wedi bod fel rhyw fath o yr slot honno dwi wedi bod wrthi ers degawdau bellach. Nid fy mod i'n cwyno am prynhawn Sul, dyma'r amser fwyaf addas, ond mae e'n amser anodd yn diwedd. Dwi'n cofio gatre pan oedd y pobl ifanc yn dod i'r tŷ. Mi roedd gen i system rheoli'r tymheredd
yn y tŷ. Doedd e ddim yn un drud iawn. Doedd e ddim yn un llawn technoleg i gadw pobl yn effro yn yr ystafell. Dwi'n cofio gwersi ysgol neu astudiaeth feibledd i'r pobl ifanc ac yn dyheu a bydden nhw'n gwrando, ond o'n i'n gweld problem. Oedd y llyged yn dechrau cau. Oedd e edrych mas drwy'r ffenest ac oedd y tymheredd yr ystafell yn cynhesu. Ac felly, o'n i wedi newid fy safle fy seddi ar bwys y ffenest ac yn ganol gaea, mi roeddwn ni'n gallu'n sydyn iawn agor y ffenest. Ac oedd y stafell yn oeri, ac oedd pobl yn crynu, ond allai ddweud un peth oeddech chi, o'n nhw'n gwrando. Achos oedd dim dewis yn nhw, ond oedd ddim yn blino wedyn ni. Mi roedden nhw'n eistedd i fyny a gwrando, na roedd angen achos y slot pnawn yn anodd yn diwedd. Nawr wrth gwrs, y rhai sydd ar y we, dyn nhw ddim yn gallu, maen nhw'n gallu gwrando unrhyw bryd. Dwi'n gwybod hynny, a falle bod yn haws i ganolbwyntio, ond dyma beth i ni'n darllen gan yr awdur, a siwr o fod Paul yn dweud fan hyn, o na fyddech chi'n gwrando, byddech chi ddim yn anwybyddu ac yn esgeluso'r pethau yma. I ni'n sôn am y pethau pwysica, na fyddech chi yn caniatáu y blinder corfforol i daro hyd yn oed pnawn Sul, sef yr adeg anoddau un i bobl sy'n mynd i gapel. Mae yn anodd, dwi'n gwybod mi fydd yn un ffein yn anodd, beth awn ni'n eistedd yna, ond i wneud yr ymdrech, achos dyma beth mae'r adnod yma'n sôn amdano. Fel hoffwn ni'n edrych yn gyntaf pwysigrwydd y gyfraith, yna pwysigrwydd yr Efengil, ac yna i orffen, gobeithio na fyddwch chi wedi mynd i drwmgwsg erbyn hynny, pwysigrwydd gwrando, pwysigrwydd canolbwyntio, pwysigrwydd peidio troi'r switch i ffwrdd. Chos dyna beth mae pobl yn ei wneud, dyna beth ni'n gweld, dyna beth fyddwn ni'n sôn amdano ar ddiwedd y neges, ond yn gyntaf, ni eisiau gweld beth sydd yn bwysig i wrando arno. Dyma beth mae'n dweud, pwysigrwydd y gyfraith yn gyntaf. Drychwch ar y ddwy adnod gyntaf o'r benod yma. Am hynny, mae'n rhaid i ni ddal yn well. Mae'n rhaid i ni. Does dim dewis dyn ni fan hyn. Mae'n rhaid i ni ddal yn well ar y pethau a glywsom. Rhag un amser i ni ei gollwng hwy i golli. Canis, os bu gadarn y gair a lefarwyd trwy angylion, ac os derbyniodd pob trosedd ac anufuddod gyfiawn daledigedd. Nawr dyna i chi, pam fod y gyfraith yn bwysig, cyn bod ni'n dod at yr Efengil. Dywed yr awdur pa mor bwysig yw rhoi sylw i'r neges yma. Yr un sydd wedi dod o law yr arglwydd Iesu Grist, ond mae'n dweud cyn hynny, mae'n rhoi cymhellion cadarn iawn i ni. Pam y dylsem rhoi sylw'r mwyaf i'r materion hyn? Nawr ni'n gwybod, mae'r gyfraith yn hanfodol yn diwedd, mae'n fater pwysig iawn. Os nad ni'n pregethu'r gyfraith, mae ganddo ni broblem. Trwy'r gyfraith fe gawn wybod ein bod wedi methu. Dyma be mae'r ail adnod yn dweud. Canis, os bu gadarn y gair a lefarwyd trwy'r angylion, sef y gyfraith. Ac mae'r gair hwnnw'n gadarn. Ac mae'n gadarn am sawl rheswm. Trwy'r gyfraith ni'n cael gwybod ein bod ni'n gyntaf wedi methu yn diwedd. Ni'n gwybod beth yw safon Duw, ond i ni yn cael gwybod trwy'r gyfraith. Mae'n dangos i ni ein pechod, mae yn ysgol feistr i ni. Trwy'r gyfraith i ni'n cael gwybod ein bod mewn picil fel betai, picil tragwyddo, heb y gyfraith fydden ni ddim callach. Ond gyda'r gyfraith mae'n dangos i ni pa mor fyr i ni'n dod o ogonion Duw. I ni wedi methu cadw y safon sydd yn disgwyliedig. Mae'n amhosibl i ni'n bechaduriaeth, ond trwy'r gyfraith i ni'n cael gwybod hwn. Ac i ni'n cael gwybod am urddas y gyfraith. Wrth i'r angylion i ordeinion ei sefydlu. Mae'n adnodau Galatia 3:19, beth gan hynny yw'r ddeddf gyfraith. O blegyd troseddau yr rhoddwyd i yn chwaneg, hyd oni ddelai'r had, yr hwn a gwneithid yr addewid, a hi, sylwch, a drefnwyd trwy angylion yn llaw cyfryngwr. Gafodd ei osod yno trwy law yr angylion, Actau 7:38, hwn yw e fe a fi yn yr eglwys yn y dyfeithwch gyda'r angel a ymddiddanodd ag ef yn y mynydd Seina ac antadau ni yr hwn a dderbyniodd ymadroddion bywiol i'w rhoddi ni yna yr un benod yno 53, yr rhai a dderbyniasoch y gyfraith trwy drefniad angylion ac nis cadwasoch.
Nawr, ni'n cael gweld fan hyn, mae yna urddas y beth, dwi ddim yn dod o ddyn, ond deddf Duw a sefydlwyd trwy'r angylion. Mae'r neges yma wedi dod o Dduw trwy lawer angylion. Mae yna rhywbeth fan hyn, gwerth gwrando arno fe. Mae e'n bwysig. Mae'n rhy bwysig i'w anwybyddu. Ac mae angen yr ysbryd glân yn does i beri bobl i sylwi ar y gyfraith. Mae'r byd yn cario ymlaen yn ei phechod ac yn anwybyddu popeth am Dduw ac yn cario ymlaen gyda'i bywydau heb Dduw yn llwyr. Does dim ffordd. Gallwn ni bregethu amdano fe ac mae rhaid i ni wneud hynny. Ond os nad yw'r ysbryd glân yn dod ac yn agor llygaid pobl, fe fydden nhw'n eistedd trwy oedfa petaw nhw. Mae petaw ni'n gallu llenwi'r holl adeilad hon gyda bobl o'r strydoedd ac yn llawenhau, mae yna lot o bobl yma. Pob un set wedi lenwi. Petai hynny'n bosib nawr heddi rhyw gyhoeddiad. Dewch mewn efo pawb yn dod i fewn. Ond chwa beth, fydden nhw'n gwneud dim gwahaniaeth o gwbl. Petaw ni'n pregethu'r gyfraith iddyn nhw, a fe fydden ni yn. Ond fydden nhw'n gwneud dim gwahaniaeth os nad yw'r ysbryd glân yn agor i llygaid, ond mae ganddo chi gyfrifoldeb i wrando. Mae hwn mor bwysig. Mae difrifoldeb y neges yma, fe gafodd ei anfon gan Dduw trwy lawr angylion, sefydlwyd e, mae wedi cael ei osod, mae e mor bwysig. Dywed fe fydd barn, fe fydd na gosb yn dod am beidio cadw cyfraith Dduw. I ni'n gwybod hyn. A hyn a wyddwn fe fydd y gyfraith yn sefyll, yn parhau, os yw dyn yn ei chadw a'i pheidio. Ac mae hwnna'n wir. Sdim ots pwy fydd yn rheoli'r wlad hon mewn mis, mewn 2 fis, mewn blwyddyn. Does dim lot ots, nagos. Sdim ots pa parti gwleidyddol fydd yn llwyddo, a sdim ots pa brif weinidog fydd yn cael ei bleidleisio, yr un yw'r sefyllfa. Mae cyfraith Duw yn sefyll. Hyd yn oed pan maen nhw'n gwneud cyfreithiau yn erbyn cyfraith Duw. Pan mae gymdeithas fel betaw nhw yn traws newid cyfraith Duw ac yn awr yn dweud bod y drwg yn dda a'r da yn ddrwg. Dyna be mae cymdeithas yn gwneud, dyna be mae gwleidyddion yn ei wneud, dyna be mae'r cyfryngau yn ei wneud, trwy'r amser yn ceisio dad wneud cyfraith Duw. Ond hyd yn oed bod nhw'n gwneud hynny, mae gair Duw mor gadarn, mae cyfraith Duw mor gadarn, mae yn sefyll pinnau fod dyn yn ei chadw a'i pheidio. Ond un peth i ni yn gwybod, pan ddaw dydd fe fydd atebolrwydd ac fe fydd Duw yn barnu am fethiant dyn. I ni'n gwybod bod dyn yn elyn i Dduw, fod dyn yn casau Duw, fod cyfraith Duw yn wrthyn i ddyn. Ni'n gwybod hynny. A trwy'r adeg mae dyn yn chwilio am ffordd i ysgoi, gwrando a chadw cyfraith Duw. Ni'n gwybod hynny hefyd. Ac fod dyn am ei newid. Fod dyn am newid yr eirfa. Mae fel petai hynny'n digwydd, ond mae fel petai rhyw gyfraith wedi bod ers y flwyddyn 1200, dwedwch, ac maen nhw'n dweud, mae hwn yn hynafol, beth am i ni newid y gyfraith a newid y pwyslais, a nawr dweud mae'n dderbyniol i wneud hyn a'r llall. Ond nid dyna be mae dyn wedi wneud â chyfraith Duw. Maen nhw wedi edrych ar chyfraith Duw ac maen nhw'n dweud, mae hwn mor hynafol, dydyn ni ddim yn credu'r fath beth heddi, beth am i ni newid e. Ond hyd yn oed, os nhw'n ceisio newid e, fydden nhw ddim yn llwyddo, mae Duw dal yn mynd i farnu yn ôl ei air ef. A beth bynnag fydd ymateb dyn, fe fydd dyn yn atebol. Fe fydd tywysogion yn atebol, fe fydd gwleidyddion yn atebol. Fe fydd y gwleidyddion hynny sydd wedi mynd at y llywodraeth ac wedi llwyddo newid cyfraith, fe fydden nhw'n atebol. Fe fydd pobl y cyfryngau yn atebol am dod o'n blaenau ni anfoesoldeb ar ben anfoesoldeb. Fe fydden nhw'n atebol. Fe fydd y bobl sydd yn prynu'r papurau newydd, sydd yn gwerthu'r pethau yma ac yn hybu'r pethau yma. Fe fydden nhw'n atebol. Fe fydd pob un yn atebol, o'r pen i'r gwaelod, o bynnag rhan o gymdeithas sy'n ni'n sôn amdano. Am bob un tor cyfraith, be mae'r adnod yma'n dweud, am bob un gair o'i le, am bob un weithred bechadurus, fe fydd yna gosb. Nid oes cyfiawnder heb hyn. Fe fydd Duw yn cosbi. Ac hynny mewn modd fydd yn gyfiawn ac yn deg. Fydd neb yn gallu cyhuddo Duw o fod yn anheg neu yn anghyfiawn. Fe fydd yn gyfiawn. Fe fydd pob un pechod yn derbyn yr hyn y mae yn ei heiddi. Pan ni'n meddwl am y pechodau ni wedi i'w wneud, fe fydd pob un pechod yn derbyn y gosb heiddiannol.
Mae ni'n clywed heddi am bobl yn cael ei dal am ryw drosedd ac i ni'n meddwl dyw'r ddedfryd ddim yn deg. Dyw e ddim yn ddigon, neu mae'n ormod, be bynnag fydd e. Chi'n gwybod beth? Fydd dim anhegwch yn y ddedfryd gan Dduw. A gwrandewch ar yr ail adnod. Canis os bu gadarn y gair y gyfraith a lefarwyd trwy'r angylion. Ac dan yma. Ac os derbyniodd pob trosedd ac anufuddod gyfiawn daledigaeth. Dyna chi eiriau. Cyfiawn taledigaeth. Caiff bob trosedd ei gyfiawn daledigaeth. Dyma beth mae Paul, ni'n credu, yn ei ddweud fan hyn. Mae e'n pwysleisio'r neges mae e am i chi wrando, ac ddim mynd i gysgu a ddim esgeluso. Mae e'n dweud, dyma'r neges yn gyntaf, allan ni ddweud am yr gyfraith. Mae'r gyfraith yma mor bwysig, fe fydd na gosb teg, cyfiawn taledigaeth i bob un drwy gweithred, i bob un pechadur. Fe fydd pob un ohonom sydd heb bwyso'r Grist yn derbyn gyfiawn daledigaeth. A ni'n dweud hynny, achos fe fydd pob un sydd yn Gristion ddim yn derbyn y gosb. Pam? Mae Iesu Grist wedi cymryd y gosb yn barod. Mae yna gyfiawn taledigaeth yn mynd i fod am bob pechod. Hyd yn oed ein pechodau ni fel Cristnogion. Ond fyddwn ni ddim yn talu am rheini. Mae Iesu Grist yn barod wedi talu y gosb, y pris am bob un trosedd i ni wedi wneud. Felly'r Cristion, dwi'n gofio poeni am hwn, pam mae Iesu Grist wedi dioddef yn barod. Mae wedi dioddef uffen amdano ni, am bob un Cristion. Mae wedi cymryd y gosb ar y groes. Dwi'n ddim yn broblem i ni, ond i'r digred, fe fydd atebolrwydd am bob un dirmig, am bob un rheg, am bob un meddylfryd anfoesol, am bob un gweithred anfoesol, am bob un weithred llawn balchder, am bob un peth maen nhw wedi wneud yn troi cefn ar gyfraith Duw. Fe fydd atebolrwydd am bob un. Dyma be mae'n dweud. Ac os derbyniodd pob trosedd ac anufuddod gyfiawn daledigaeth. Fe fydd ei holl ddigofaint yn dod i lawr ar y digred. Mae'r awdur yn pwysleisio natur sicr hyn. Mae'n pwysleisio nid posibilrwydd yw hyn. Dwi ddim yn dweud, dyma beth sydd yn mynd i ddigwydd cyn belled na fydd y llywodraeth nesaf yn newid y gyfraith. Dwi ddim yn bosib. Dyw'r llywodraeth yma ddim yn mynd i gallu newid y gyfraith. Maen nhw'n gallu newid yn ein gwlad ni a gwledydd eraill, yn gallu dod â chyfreithiau gwbl digred ac anysgrythurol, ond dydyn nhw ddim yn mynd i gallu newid cyfraith Duw. Ac mae'r gosb yn mae'r farn yn mynd i fod yr un peth, mae'r barnwr yr un sydd wedi gosod y gyfraith. Mae wedi dweud, dyma yw'r disgwyliadau, ac os ych chi'n dod yn fer o goniant Duw, fe fydd barn am bob un ac fe fydd e'n gyfiawn. Peidiwch chi, fyddwch chi ddim yn gallu dadle ta beth. Fydd dim un yn gallu sefyll yn iddo fan a dweud ond beth am hyn a beth ar llall. Fydd pawb yn dawel. Fydden nhw ddim. Fydden nhw'n gwybod bod nhw yn euog ac yn heiddi'r gondemniad. Fe fydd atebolrwydd. Dim syndod fod yr awdur yn dweud wrthych chi, na fyddwch chi'n gwrando ar hwn. Achos i chi mynd i fod yn atebol. Mae'n sefyll ymlaen at Pwysigrwydd yr Efengil, gwrandewch ar yr adnod hon, drydedd adnod. Pa fodd y dihangwn ni os esgeluswn iachawdwriaeth gymaint? Yr hon wedi dechrau ei threithi trwy'r arglwydd, a sicrhawyd i ni gan yr rhai a'i clwsant ef. Mae'r awdur yn dweud, mae'n dyrchafu Crist. Mae wedi sôn am gyfrifoldeb dyn i wrando ar y gyfraith, i ddysgu o'r gyfraith, i gymryd sylw o'r gyfraith, neu fe fydd yn arwain at farn, ond mawr mae yna ei chafbwynt, ond dyma ddyrchafu'r neges, yr hyn sydd wrth rhaid pob dim, yr hyn sydd wrth rhaid y gyfraith, yw arwain at yr Efengil. A'r Efengil yng Nghrist, dyma beth yw mae'n gyd-destun, ond mae'n arwain i fyny at Iesu Grist ar hyn a wnaeth e. Ac mae'n galw ar bobl i beidio anwybyddu'r neges sydd yn penderfynu tynged yr enaid. Dyma beth sy'n mor drist. Dyma'r neges bwysica. Ac eto i gyd, edrychwch faint ohono ni sydd yn gwrando. Dim llawer nag oes. Mewn dinas fel hon,
cyn lleied sydd yn gwrando ar y neges bwysica oll. Maen nhw'n gwrando ar ddwlu. Pan ych chi'n gwrando ar wleidyddion yn dadle ac yn cwryla, a chi'n meddwl, am beth ych chi'n rwdlan, am beth ych chi'n dadle, mae'r mater pwysica fan hyn. Allwch chi wedyn gweithio'r pethau eraill mas, ond mae rhaid chi ddod fan hyn. I chi'n meddwl, dyn nhw ddim wedi deall natur y broblem. Na fydden nhw'n dod nôl at fan hyn, wrth gwrs, ma na le, mae angen rhedeg gwlad, mae angen penderfynu ar economi gwlad a pethau felly, wrth gwrs fod pethau felly i gael. Ond na fydden nhw'n haws ydyn nhw, peta nhw'n deall beth yw problem dyn. A fod y broblem yma'n cael ei chyhoeddi. Ac eto, ble mae'r bobl? Dyn nhw ddim yn gwrando. Dwi'n aml yn edrych i weld ar y we. Chi'n clywed am bobl sydd ar y rhag Chanel i YouTube yma. A chi'n darllen bod yna 100,000 neu miliwn o bobl yn dilyn y person yma sydd gyda dim byd o werth i ddweud. Ac yna chi'n edrych ar ein gwasanaeth fach ni a chi'n cael llondwrn sydd wedi gwrando ar y neges. Ac ych chi'n meddwl, beth sydd yn mynd ymlaen? Maen nhw'n gwrando ar rhyw gan bop, llawn anfoesoldeb, miliynau o weithiau, ac eto'r neges bwysica yn yr holl fyd, a llondwrn sydd yn gwrando. Mae'n anhygol yn diwy. Mae'r awdur yn galw ar bobl, na fyddwch chi'n anwybyddu'r neges yma, sydd yn penderfynu tynged yr enaid. Ond yma ni'n gweld fod gwrthodiad ar efengil mor ddifrifol. Does dim esgus. Does dim esgus anwybyddu'r gyfraith. Ond nawr ni'n dod at yr efengil. Os esgeliswn iachawdwriaeth gymaint. Does dim un gweithred yn hanes y byd yn fwy na hon. Nid oes un digwyddiad hanesyddol sydd yn fwy o bwys na'r modd y seliwyd iachawdwriaeth i ddyn. I hwn cael ei drefnu cynllunio'r byd, y byddai Crist yn dod ac yn cyflawni'r gyfraith yn ein lle, trefnwyd y byddai Iesu Grist yn dod ac yn talu'r pris am ein rhyddhau ni o gaeth ddiwedd pechod, ac y byddai'n gwneud hynny ar y groes, ac yno, wrth iddo ddioddef yr hoelion yn cael ei daro i'w gorff, wrth i'r gwaywffon cael ei wasgu, wrth i'r goron ddraen cael ei wthio i'w ben, wrth i'r tad dywall ei ddigofaint ei gosbedigaeth cyfiawn daledig ar ei fab, ac yno ar y groes talodd y pris am ein methiant ni gadw'r gyfraith. Ac yno cymerodd ein cosb yn llwyr. Ac yno ar y groes enillodd Iesu Grist iachawdwriaeth, bywyd trygwyddol i'n heneidiau ni. Ac eto, mor fawr a rhyfeddol yw'r iachawdwriaeth yma, beth mae'r byd yn ei wneud heddi? Yn ei ddirmygu. Dyna beth mae'r byd yn ei wneud, yn ei wrthod, yn ei anwybyddu. Dyna beth mae'r byd yn wneud heddi. Dyn nhw ddim hyd yn oed gwybod fod pobl yn mynd i gapel ar ddydd Sul, tybiwn ni. Mi fydde fe'n ddiddorol. Beth yw ni'n gwybod faint o bobl yn ein gwlad ni sydd yn gwybod fod rhai pobl yn mynd i gapel. Tybiwn ni fod yna ganran fawr. Ddim hyd yn oed yn gwybod hynny. Yn sylwch mor ddifrifol yw'r mater, maent yn gwrthod neges a roddir gan Iesu Grist ei hun, yr hon wedi dechrau ei threithi trwy'r arglwydd. Oedd yr angylion yno gyda'r gyfraith, ond nawr Iesu Grist sydd yn cyhoeddi yr hyn mae e'n ei wneud. Fod rhai wrth tanseilio'r neges ac awdur y neges mor bwysig oedd dyrchafu Crist. A'r hyn a ddaeth i'w wneud. Daeth Iesu Grist i achub dyn o'i bechod. Dywed, mae dim ond un ffordd oedd cyrraedd at y nefoedd. Ac mae trwyddo yn unig oedd hynny. Dyna beth mae'n dweud. Dim ond un ffordd sydd i'r nefoedd. A thrwyddo fi mae hynny. Pwysleisiau mae enfawr o beth yw anwybyddu hwn. Mae mor ddifrifol. Mae'n erchyll. Mae'r efengil yma mor fawr, fel mae'r mynydd yn ei ddweud, mawr oedd Crist yn rhagwyddoldeb, mawr yn gwisgo natur dyn, mawr yn marw ar Galfaria, mawr yn meiddi angau ei hun. Hynod fawr yw y nawr, brenin nef a dear lawr. Dyna pa mor fawr yw'r iachawdwriaeth yma. Dwi'n ddim yn rhyw fater fach.
di bwrpas, dyna fel mae'r byd yn edrych yna fe, ond mae hwn yn fawr. Mawr oedd Iesu yn yr arfaith, mawr yn y cyfamod hedd, mawr y methlem a chalfaria, mawr yn dod I lan o'r bedd, mawr iawn fydd efryw ddydd, pan datgyddu'r pethau cudd. Dychmygwch y dydd, pan fydd yr arglwydd yn dychwelyd, mawr iawn fydd efryw ddydd, pan datgyddu'r pethau cudd. O, fydd holl gymdeithas, holl newyddiadurwyr, holl bobl y cyfryngau, holl aelodau seneddol, holl aelodau'r cynulliad, pob un ohonyn nhw. Fe fydd pob un ohonyn nhw yn dod I weld mawr iawn yw hwn, a be wnaethon ni anwybyddu fe'n llwyr, ei ddermygu fe, ei danseilio fe, newid ei air e, newid ei ddydd e, a poeri arno fe ac yn dweud, beth am I ni wneud bywyd yn anodd i'r rhai sydd yn dilyn hwn, beth am I ni wneud cyfreithiau fydd yn carcharu hyd yn oed yr rhai sydd yn dilyn hwn. Dyna beth mae arweinwyr y byd yn ei wneud. Ond dyma be mae'r ysgrythur yn dweud, mawr iawn fydd efryw ddydd pan ddatgyddu'r pethau cudd. Mawr yw Iesu yn ei berson, mawr fel Duw a mawr fel dyn. Mawr ei degwch a'i hawddgarwch, gwyn a gwridog teg ei lun. Mawr yw ef yn y nef, mae'n fawr nawr yn y nef, ar ei orsedd gadarn gref. Mae Iesu Grist yn fawr nawr ar ei orsedd. Mae'n gwybod am ein oedfa ni fan hyn. Does fawr neb yng Nghymru'n gwybod bod cwrdd yn ni fan hyn. Yn sicr pnawn di Sul yn yr iaith Gymraeg. Mae hwn yn gwbl ddibwrpas i'r mwyafrif llethol yn gwlad ni. Ond ni mor falch mae'r arglwydd Iesu sydd yn y nef ar ei orsedd yn gwybod ein bod ni yma nawr yn dyrchafu ei enw ef, ac mae e'n mynd I ddod nôl rhyw ddydd, ac fe fydd e'n fawr. Dyma be mae Paul yn dweud, mawr iawn yw hwn, mawr yw'r iachawdwriaeth, a gai ddweud hyn, os I chi'n I anwybyddu fe fyddwch chi'n talu am dragwyddoldeb am anwybyddu. Dyma be mae'r ysgrythur yn ei ddweud. Fe fydd na gyfiawn daledigaeth am anwybyddu'r neges hon. Gadewch I ni symud ymlaen. Yn drydydd ac yn olaf, pwysigrwydd gwrando. Adnod 1, dyma pam yn bwysig gwrando. Am hynny, mae'n rhaid I ni ddal yn well ar y pethau a glywsom. Rhag un amser I ni ei gollwng hwy I golli. Dyna I chi adnod. O na fyddech chi'n gwrando. O na fyddech chi yn talu fwy o sylw. O mae'r cymhelliad wedi roi ni'n barod, mor fawr, mor ddifrifol yn gyntaf yw'r gyfraith, ond yna mor fawr yw'r efengil yng Nghrist, ac fe a ddath ar newyddion, trwy I law trwy I fe nath e ynganu, fe nath e lyfaru, fe yw'r gair, trwy ddo dath yr efengil, does dim newyddion gwell i'w gael, nid oes rhybydd mwy difrifol i'w chael. O na fyddech chi'n dal ar bob un gair, I ddal ar bob un cyfle. Be mae'n dweud yw, peidiwch â bod yn esgeulus. Mae yna gyfrifoldeb ar bob un I ofalu am ei heneidiau. Mae mor drist. Mae fel betai'r oes yma waith nag unrhyw oes arall yn ffysa'n fwy am ei cyrff nag unrhyw beth arall. I ni'n cael clywed am bopeth wrth gwrs bod na le I fod na falus o beth ni'n bita ac ar ymarfer corff, ond chi'n beth I ni'n arbenigwyr ar y cyfan. Bron iawn, chi'n gallu bita dim. Ac yna chi'n ffeindio rhywbeth chi'n cael bita, ac yna chi'n clywed bod rhywun wedi rhoi rhyw fath o rhyw gemegin arno fe I gadw pryfed I ffwrdd, ac nawr chi'n cael bita hwnna chwaith. Mae rhyw oes rhyfedd ond diwe, ni'n cael llyfred I ri ar yr holl beth yma, ac eto I gyd faint o sylw mae'r byd yma'n rhoi i'r enaid sydd yn anfarwol, sydd yn mynd I fyw o hyd tragwyddoldeb, ac le mae'r enaid yn mynd I treulio tragwyddoldeb, ond yw'r byd yma'n poeni am na, maen nhw'n poeni am y nawr, a'r presennol a'i cyrff. Mae yna gyfrifoldeb ar bob un ohono ni o falu am yr enaid. Mae bron iawn yn dweud hyn, peidiwch â chwilio am esgus I feio rhywun arall. Peidiwch â chwilio I roi bai a rhywun arall am eich angrediniaeth. Does ganddoch chi ddim esgus. Sawl gwaith chi wedi clywed hyn? Nes I droi cefn ar Gristnogaeth ar ôl gweld sut mae Cristnogion yn eich trin chi. Dwi wedi clywed na sawl gwaith.
Ac mae yna bwynt ganddyn nhw i ddweud mae'r Cristnogion, os ydyn nhw'n Cristnogion, a dwi'n amau os yw'r rheini'n Cristnogion, ond y ffordd maen nhw wedi trin Cristnogion eraill yn erchill ac yn afiach. Ac i chi'n meddwl, wel, am eiliad, chi'n deall be maen nhw'n dweud. Ac yna chi'n sylweddoli, peidiwch â bod yn dwp. Peidiwch bod yn ffyliaid. I chi'n fodlon mynd i golled digedd tragwyddol achos bod chi di penderfynu bod rhywun efallai sydd ddim yn Gristion hyd yn oed wedi bod yn gas i ni. A holl dragwyddoldeb i chi wedi penderfynu tynged eich enaid achos bod yna un Cristion yn ôl pob sôn ei fod yn Gristion, fe glywes i hyn unwaith, dwi byth eisiau dod i Nghapel eto achos dwi'n abod Cristion oedd mor anfoesol, oedd e'n anffyddlon yn ei briodas tro ar ôl tro, ac oherwydd hynny, dwi ddim yn mynd i'r capel byth eto. Ac i chi'n meddwl, i ti di penderfynu tynged tragwyddol dy enaid ar sail un person sy'n siŵr o fod ddim yn Gristion ta beth? Dim syndod fod yr ysgrythyr yn galw rhain yn ffyliaid. Be chi'n neud? Does dim esgus, chi ddim yn gallu beio Cristnogion eraill, chi ddim yn gallu beio'r pregethwr, chi ddim yn licio hyd yn oed achos bod e'n codi lais yr uchel neu beth bynnag. Chi ddim yn mynd i gallu defnyddio'r esgus na yn rhagwyddoldeb. Does dim esgus da chi. Os i chi mynd i adael yr oedfa yma heb gredu yn Iesu Grist, gael ddweud hyn, eich bai chi fydd ac fe fydd na gyfiawn daledigaeth. Fe fydd na daledigaeth. Mae'n frawychus. Beth bynnag mae eraill wedi i'w wneud neu heb i'w wneud. So chi'n meddwl mae'n blant sydd wedi cael ei magu ar aelwyd Cristnogol. Falle bod nhw'n beio'i rhieni achos bod ni ddim wedi gadael nhw'n wneud hyn a ddim wedi gadael nhw'n wneud y llall. Ac dyna fydd yn penderfynu tynged yr enaid. Beio rhywun arall. Fydd e ddim yn dal. Fe fyddwch chi'n atebol am eich pechod chi. Chi sydd yn atebol am bob un pechod. Ac yn sicr fe fydd atebolrwydd a chyfiawnder yn cael ei wneud am bob un pechod. Ni fydd na esgelistod yn y farn. Na fyddech yn gofalu nad yw'r neges yma ffordd a chybiaeth. Be mae'n dweud yw hyn, yn llithro o'ch gafel. Mae hwn, sawl gwaith ni wedi gweld hyn. Rhag un amser i ni ei gollwng hwy i golli. Beth yw hwnna? Yn llithro o'ch gafel dros amser. Nad ydych wedi gofleidio, nad ydych wedi ildio. Yn aml iawn i'n meddwl yn yr achos yma am rai sydd wedi cael ei magu falle o dan sain yr efengil. Maen nhw'n eistedd yma o sil i sil. Maen nhw wedi dod fel babis bach ac wedi mynd i'r ysgol sil ac wedi dod i'r oedfa. Maen nhw'n gwrando ac falle wedi cymryd y nodiadau yn y cwrdd ar un adeg, falle ddim. Yna'n gwrando ac yn edrych fel bod nhw'n ymateb i'r hyn sy'n cael ei ddweud. Maen nhw'n mynd trwy'r oedrannau'r gwahanol dosbarthiadau'r ysgol sil ac yna maen nhw yn yr oedfa ac yna maen nhw'n dod i ryw oedran. Ond yn ystod y blynyddoedd hynny, glywsoch chi'r cyfan. Ond oeddech chi ddim wedi gofleidio. Dydych chi ddim wedi ildio iddo, nad ydych chi wedi edifarhau a chredu. Ac yna dros amser i chi wedi cyfarwyddo. Mae'r rhai yn troi cefn yn llwyr. Mae yna eraill sydd yn dim ond wedi cyfarwyddo. Maen nhw dal yma ac yn cyfarwyddo ar neges, ond dal heb ildio. Llawer dros y blynyddoedd sydd wedi bod yn esgeulus a'i heneidiau, maen nhw wedi clywed, maen nhw wedi gwrando, ond ddim wedi gwrando o ddifri, ddim wedi ymateb, ddim wedi ceisio. Mae'r ymdeimlad yma fel darn o bren yn llithro lawr rhyw afon dawel, yn arafach, tan fod y pren allan o'r golwg. Dyna be, rhyw ymdeimlad felly, gadael iddo fel lithro i ffwrdd. Neu mae fel pwced llawn dŵr. Ond mae perchenog o bwced efallai heb ofalu am y bwced, a ddim wedi sylweddoli bod yna dwll yn y gwaelod. I ni'n cael yn aml yn yr ysgol, plant yn dod i'r ysgol, a mae gan nhw fflasg llawn dŵr yn y bag. Gyna, achos dwi'n neud ymarfer corff, maen nhw'n dod lan at y fi, be dwi'n mynd i wneud nawr? Achos mae'n dweud, mae'r kit yn lib. Sut mae'r kit yn lib? Wel, mae yna dwll yn y fflasg.
Doedd mam na dad, na neb wedi sylwi bod yna dwll yn y fflasg yn y bore, oedd e'n llawn dŵr. Ond mae wedi llifo allan, diferyn ar ôl diferyn, ac ar ôl tua hanner awr, mae'r cyfan di mynd. Mae wedi glychu popeth sydd yn y bag. Dyna'r un peth â'r bwced. Raddol bach y dŵr yn llifo allan. O, mae'n ymdeimlad nad yw'r perchenod y bwced wedi gofalu yn iawn agos. Fe ddylse fod wedi edrych ar ôl y bwced a gofalu amdano, nid yn siŵr nad oes twll yna. Ond yna gan nad oedd e wedi weld mae'r dŵr wedi llifo mas, tan bod y dŵr wedi mynd. Nid dyna sut y mae rhai. Dyna'r math o beth. Maen nhw wedi clywed. Falle wedi clywed dros blynyddoedd lawer, ond heb wrando yn iawn. Heb osod blaenoriaeth i geisio ac i wrando. Ac yn gyfarwydd, doedden nhw ddim wedi gweld rhyfeddod cynnwys y bwced, y dŵr. Doedden nhw ddim wedi gweld bod e'n rhywbeth special. Ac yn gyfarwydd ac yn gwrando sil ar ôl sil, ond dim gwrando go iawn oedd e. A doedden nhw ddim wedi gweld rhyfeddod y trysor yma. Efallai yn drysor, falle gallech chi ddweud i rai, yr oedd yn drysor, ond allech chi ddweud hyn, nid y trysor pennaf. Nid y berl o'r mwyaf oedd hi. Roedd e'n berl o lawer, ond nid yr un mwyaf gwerthfawr. Roedd e'n drysor, ond nid y trysor mwyaf gwerthfawr. Nes ar ôl amser, dwi ddim yn drysor bellach. Sawl un ni'n nabod, sawl un dydyn ni. Yr oedd e'n drysor iddyn nhw. Yr oedd e'n werthfawr iddyn nhw. Ond ddim yn bopeth iddyn nhw. Ac yna wrth nhw dyfu'n hun, ac wrth i'r byd dod a'i gemau, a'i demtasiynau, a'i phleserau, ac yna'n raddol bach yn ymbellau. Mae fel petai'r pren ar yr afon yn mynd yn bellach ac yn bellach. Mae'r efengil yn mynd yn bellach ac yn bellach, nes bod e allan o olwg yn llwyr. Dyna beth yw'r rhybydd. Am hynny y mae'n rhaid i ni ddal yn well ar y pethau a glwsom, rhag un amser i ni gollwng hwy i golli. O, na fyddwch chi'n gwrando nawr, rhag un amser bydd e wedi mynd yn llwyr. O, mae yna rhai wedi hen fynd yn does na. Dwi ddim yn siŵr faint, ond fi'n siŵr byddwn ni'n gallu llenwi sawl sedd yn y capel o rhai oedd wedi dod i gliw yr efengil, ond sydd wedi gadael i'r pethau hyn fynd. Maen nhw wedi hen fynd, ond efallai bod y dŵr wedi hen ddiflannu o'r bwced. Ac os felly, os ni'n gallu gwythio'r darlun ymhellach, bod y dŵr wedi hen sychu lan, falle bod e rhy hwyr ydyn nhw. Ni ddim yn gwybod nag un. Mae yna linell yn does na. Mae yna linell y mae enaid yn ei chroesi. Dydyn ni ddim yn gwybod os yw y blwyddyn ar ôl iddyn nhw glywed y neges diwetha, os yw e'n 50 mlynedd. Dyw hwnna ddim byd i ni nag yw, mae hwnna'n nwylo Duw, ond beth i ni yn gwybod, mae yna linell. Ac pa mae'r dŵr wedi mynd yn llwyr, does dim gobaith, does dim edifeirwch, does dim maddeuant. Dim gobaith. Ar wely angen hyd yn oed. Os yn nwylo Duw fod ei cyfle ola wedi dod, ond beth ni'n gwybod yw ar wely angen, fydden nhw ddim eisiau, fydden nhw mor galed, fydden nhw ddim eisiau. Mae'n afiach i feddwl am y peth, mae'n erchill ond yw e. Ond efallai bod yna rhai, os ni'n gallu gweithio'r dalun ymhellach a bwced, allech chi ddweud, a mae'n hanner llawn. Ac efallai chi ddweud, wel, dyna bydd gobaith i bob un, bod yna'r dal gobaith. Bod nhw ddim wedi croesi'r linell, bod y dŵr ddim wedi hen fynd, bod nhw ddim wedi gadael i'r efengil fynd yn llwyr i golli. Mae bod dal cyfle iddynt ymateb i fraich estynedig Crist. Bod modd iddyn nhw iafel arno fe tra bod cyfle. Pa fodd a do tri y dihangwn ni os esgeluswn iachawdwriaeth gymaint? Dyna i chi gwestiwn rhethregol. Dyna i chi gwestiwn rhethregol o bob cwestiwn rhethregol. Pa fodd y dihangwn ni? A mae'r ateb yn amlwg yn diwe. Does dim ffoi.
y gosb. Does dim dihangfa i'w gael. Os byddwch esgeulus, ni fydd osgoi'r gosb y farn, ac yn sicr i'r sawl sydd wedi magu ar aelwyd Gristnogol. Fe fydd y gosb yn waith hyd yn oed. Fe fydd yr atgof o'r neges glywson nhw. Mi fydd yn erchyll, fydd hotra gwyddordeb yn dod i gof ar hyn y glywson nhw. Ond fiwch chi'n esgeulus, ac fe fydd na gosb, a fe fydd na daledigaeth gyfiawn. Does dim ffoi i'r rhai sydd heb glywed neu wedi clywed. I'r rhai sydd heb glywed, allwch chi ddweud, y mae Duw wedi dweud yn iair, does dim esgus ganddyn nhw chwaith, y mae yna ddigon yn y greadigaeth i beri i enaid i ryfeddu ac i geisio. Fe fydd atebolrwydd. Ond i'r sawl sydd wedi clywed. Mae'n frawychus ond yw y sawl gwaith ni wedi bod fan hyn yn pregethu ar y sil, a hon oedd y sil olaf i un enaid i glywed. Am bod nhw wedi dweud, dwi ddim eisiau dod byth eto. Sawl gwaith? Degau, cannoedd, dwi ddim yn siŵr. Ac yna maen nhw'n gadael i'r pethau hyn lithrio i ffwrdd. Gwrthod efengil mor fawr i wrthod Crist mor drigarog. Be mae'r awdur yn dweud fan hyn, cymerwch eich dysgu, cymerwch eich rhybuddio, ceisiwch trafod cyfle, tra ei fod yn agos, pa fodd ydy hangon ni? Oes modd osgoi'r gosb? Chi'n beth, does dim un dyn ar wyneb y ddaear fydd yn gallu brwydro eich achos chi. Fydd dim un cyfreithiwr yn gallu brwydro eich achos chi. Fydd dim un cyfreithiwr twyllodrus sydd yn torri'r gyfraith. Fydd yn gallu dweud celwydd ar eich rhan chi. I gael chi cael dedfryd llai o amser. Yr ddedfryd fydd tragwyddoldeb. Does dim ffoi. Does dim dihangfa. Pa fodd y dihangwn ni os esgeluswn iachawdwriaeth gymaint? Dyna chi bwysau i'w wrando. Dyna chi pwysigrwydd gwrando. Am hynny mae'n rhaid i ni ddal yn well ar y pethau eglws. Ond pam rhag un amser i ni ei gollwng hwy golli? Dyma her i chi, os i chi heb bwyso'r Grist eto, na fyddech chi'n gwrando. Falle bod chi ddim wedi gwrando nawr, ond falle reit ar y diwedd bod chi wedi gweld difrifoldeb y pwnc ac yn gweld, beth am i fi wrando heno yma? Beth am i fi fynd gatre ac i wrando ar rhywbeth gwerth gwrando arno? Beth am i fi geisio fe yn ystod yr wythnos? Achos os na newn ni fydd dihangfa. Os i ni'n esgeulus o'r fath iachawdwriaeth a hon, gadewch i ni weddio. O Dduw, i ni yn diolch i ti am yr efengil sanctaidd, i ni yn diolch am bob un rhybydd yn dy air, fod bob un rhybydd yn enghraifft arall wrth drigaredd ac wrth gariad ac wrth law estyngedig. I ni'n gweddio fi na ryw rai yn gafael ar fraich yr arglwydd Iesu ac yn dod i bwyso'n llwyr arno ef. Tyrd, i ni'n gofyn i ddysbryd fod ar waith yn ein plith. I ni'n gofyn hyn o trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Wel, i orffen, gadewch i ni ganu'r emyn rhif 678, 678, rwy'n dy garu nas gwelais, mae dy gariad fel y tân. Ni all nwydau cryf y natur sefyll mymryn bach wrth flaen. 678 gen i sefyll i'w chanu.
a nawr bydde di ras yn harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân, fod gyda chwi oll hyd byth. Amen.
Let us come before the Lord in prayer. Shall we pray? Our Father which art in heaven, we come before thee in this evening hour and ask, O Lord, now for thy assistance, thy help. Be with us, O Lord, sustain us, help us to worship thee in spirit and in truth, and bless us in our souls. And we pray these things, O Lord, for thy glory, and through thy Son, his merits, the Lord Jesus Christ. Amen. We'll sing hymn 1022, 1022. Light up this house with glory, Lord. Enter and claim thine own. Shall we stand to sing hymn 1022? Our reading is in Leviticus chapter 16, the book of Leviticus, in chapter 16, and starting at verse 1. And the Lord spake unto Moses after the death of the two sons of Aaron, when they offered before the Lord and died. And the Lord said unto Moses, Speak unto Aaron thy brother, that he come not at all times into the holy place within the veil before the mercy seat, which is upon the ark, that he die not. For I will appear in the cloud upon the mercy seat. Thus shall Aaron come into the holy place with a young bullock for a sin offering and a ram for a burnt offering. He shall put on the holy linen coat, and he shall have the linen breeches upon his flesh, and shall be girded with a linen girdle
girdle, and with a linen mitre shall he be attired. These are holy garments. Therefore shall he wash his flesh in water, and so put them on. And he shall take the congregation of the children of Israel 2 kids of the goats for a sin offering, and 1 ram for a burnt offering. And Aaron shall offer his bullock of the sin offering, which is for himself, and make an atonement for himself and for his house. And he shall take the 2 goats and present them before the Lord at the door of the tabernacle of the congregation. And Aaron shall cast lots upon the 2 goats, one for the Lord and the other for the scapegoat. And Aaron shall bring the goat upon which the Lord's lot fell, and offer him for a sin offering. But the goat on which the lot fell to be the scapegoat shall be presented alive before the Lord, to make an atonement with him, and to let him go for a scapegoat into the wilderness. And Aaron shall bring the bullock of the sin offering, which is for himself, and shall make an atonement for himself and for his house, and shall kill the bullock of the sin offering, which is for himself. And he shall take a censer full of burning coals of fire from off the altar before the Lord, and his hands full of sweet incense beaten small, and bring it within the veil. And he shall put the incense upon the fire before the Lord, and the cloud of the incense may cover the mercy seat that is upon the testimony, that he die not. And he shall take of the blood of the bullock, and sprinkle it with his finger upon the mercy seat eastward. And before the mercy seat shall he sprinkle of the blood with his finger 7 times. Then shall he kill the goat of the sin offering, that is, for the people, and bring his blood within the veil, and do with that blood as he did with the blood of the bullock, and sprinkle it upon the mercy seat and before the mercy seat. He shall make an atonement for the holy place because of the uncleanness of the children of Israel, and because of transgressions in all their sins. And so shall he do for the tabernacle of the congregation that remaineth among them in the midst of their uncleanness. And there shall be no man in the tabernacle of the congregation when he goeth in to make an atonement in the holy place, until he come out and have made an atonement for himself and for his household, for all the congregation of Israel. And he shall go out unto the altar that is before the Lord, and make an atonement for it, and shall take of the blood of the bullock and of the blood of the goat, and put it upon the horns of the altar round about. And he shall sprinkle of the blood upon it with his finger 7 times, and cleanse it, and hallow it from the uncleanness of the children of Israel. And when he hath made an end of reconciling the holy place, and the tabernacle of the congregation, and the altar, he shall bring the live goat. And Aaron shall lay both his hands upon the head of the live goat, and confess over him all the iniquities of the children of Israel, and all their transgressions in all their sins, putting them upon the head of the goat, and shall send him away by the hand of a fit man into the wilderness. And the goat shall bear upon him all their iniquities unto a land not inhabited. And he shall let go the goat in the wilderness. And Aaron shall come into the tabernacle of the congregation, shall put off the linen garments, which he put on when he went into the holy place, and shall leave them there. And he shall wash his flesh with water in the holy place, and put on his garments, and come forth, and offer his burnt offering and the burnt offering of the people, and make an atonement for himself and for the people. And the fat of the sin offering shall he burn upon the altar. And he that lets go the goat for the scapegoat shall wash his clothes, and bathe his flesh in water, and afterward come into the camp. And the bullock for the sin offering, and the goat for the sin offering, whose blood was brought in to make atonement in the holy place, shall one carry forth without the camp, and they shall burn in the fire their skins and their flesh and their dung. And he that burneth them shall wash his clothes and bathe his flesh in water, and afterward he shall come into the camp.
May the Lord bless that reading of his word. We'll sing hymn 387, 387. Give me a sight, O Saviour, of thy wondrous love to me. Shall we stand to sing hymn 387? Welcome to the evening service. The meetings for the week are listed on a card and a sheet like this that you can collect from the table by the front door of the church. Just to mention, with it being half term starting on Friday, that there's no Sunday school next Sunday and no Friday club on Friday either. Now we'll remain seated to sing a hymn while the stewards wait upon us for the free will offering, and that hymn is 689. Father, whate'er of earthly bliss thy sovereign will denies. 689.
us pray. Shall we turn to the Lord in prayer? Our glorious God, our Heavenly Father, we come again before thee. Thou, O Lord, art that eternal God from eternity to eternity. O Lord, we contemplate thy greatness and think of thee, O Lord, now as we come and approach thee. Think of thy great holiness, which is a great obstacle to us, that we, O Lord, are sinners and thou art holy. And, O Lord, thy holiness is as a consuming fire. Thou art holy in an absolute sense. And, Lord, thou art holy in all thy dealings. Therefore, Lord, we come before thee this evening mindful that we cannot come before a holy God unless we have the blood of Christ, unless we have an atonement for sin. Lord, we thank thee that we do have an atonement. We do have a Redeemer and Saviour. And he is indeed that Saviour sent from heaven. He has the authenticity and the authority of God himself. And Lord, we thank thee that this Redeemer has come to this world, has come to our hearts. And so, Lord, we approach thee through the blood of the Lord Jesus Christ, through his atonement, and through his atonement for our sins and the taking away of our sins. O Lord, how we need indeed for our sins to be taken away as far as the east is from the west. These sins would indeed spoil us and ruin us and would damn our souls. But Lord, we thank thee that these sins that would cause us such distress have been removed by the power of the Son of God and the power of the blood of the Lord Jesus Christ. Therefore, Lord, we acknowledge, we worship, we thank thee, Lord, for a gospel of salvation. Allow sinners to approach a great and a holy God. Lord, who are we, oh Lord, to approach thee anyway? But we are sinners in addition to that. Oh Lord, what a mercy it is that we are thought of. What a great mercy it is that our sins have been atoned for by the Son of God. If we had not heard of a Saviour, if a Saviour had not come, we would not know what to do with ourselves, O Lord. How would we indeed resolve this misery of sin? It is a misery. It also bars us from God. O Lord, therefore, we are grateful and we express our gratitude for so great salvation, for the great gospel of our glorious God. Hear, therefore, our worship this evening as we come before thee. We thank thee for the gospel, and we pray that we might build upon it, we might go forward in the name of the Lord Jesus Christ. We might know what it is to be strengthened in the inner man, and might grow in grace and knowledge of the Lord Jesus Christ. Help us, O Lord. We are but frail and weak. There are many weaknesses about us. We find ourselves physically weak from time to time, and perhaps we have indeed an enduring weakness in our body. We also find, O Lord, that we have a weakness of sin and of many faults, and these indeed also hold us back and drag us down, and our circumstances might not be conducive and helpful, and these things also hold us back. But Lord, we know that all these things are known to thee, and we come therefore this evening in our weakness and ask, Lord, that would strengthen us in our bodies and also encourage us in our souls, and we might receive grace and help this evening from the means of grace. We might know what it is to be blessed in our innermost soul, and there, O Lord, we might know the touch of God, of the Holy Spirit upon our hearts. Thou art able to revive us and to restore us. All these things are wonderful qualities of our God. We know that our souls can be restored by our God. We know we can be revived. Therefore, O Lord, we come to thee as the great physician and ask, O Lord, that would tend to us and help us, that would restore us, that would heal us, that would bring to us the balm of Gilead. And, O Lord, encourage us in the way. There are times too we need to be challenged and rebuked, and we are glad of those times.
as they save us from many ills. So, Lord, hear our prayers. Bless this church, we pray. Bless our brothers and sisters across the land and the world, wherever they may be this evening. This is the Lord's Day, and all over the world thy people are meeting, and in this land too. We ask for those churches which we have a close association with, and pray for them, but not only them, for all thy people. But we do remember them as we know them, and our hearts are for them. And we pray that they might know blessing this evening, and the people, the pastors and the people. And there might be, in many places on this day, great worship in the house of God, as we give thee the praise and the honour. And we know that those who are already with the Saviour are worshipping without the hindrance of sin. And we trust in some way that our worship will rise to their standard, that we too might worship in the Spirit on the Lord's Day. Hear our prayers. Help us, O Lord, we pray. Give us strength and give us grace. We ask these things in our Saviour. Amen. We'll sing hymn 391, 391. Great High Priest, we view thee stooping. Shall we stand to sing hymn 391?
Well, shall we turn to Leviticus chapter 16? As we continue in our series of gospel verses in the Old Testament, taking one gospel verse from each book of the Old Testament in turn. And in this book of Leviticus, this chapter, we see here the institution, the beginning of the Day of Atonement, and the two goats and the scapegoat are here also mentioned. These instructions are found in this chapter, and this was to be repeated every year, this Day of Atonement. Throughout the biblical times in the history of Israel, we see this Day of Atonement repeated every year, where the high priest would go into the Holy of Holies once every year. There were other sacrifices, of course, throughout the year, but on this one day, the high priest would go into the Holy of Holies and there offer sacrifice. This is observed in a manner speaking today, but not as prescribed in this chapter, of course. But here in biblical times, it was done as prescribed here in Leviticus chapter 16. The Jews still do it today, but not as prescribed here. They remember a day, but not carried out as prescribed here. But of course, we don't pay any notice of what the Jews do today, because Christ has come and fulfilled all these things. Now, as we notice these details, these very detailed instructions in chapter 16, note first of all, they follow the deaths of two men, Aaron's son, Nadab and Abihu, who brought strange fire before the Lord and then perished as the fire of God fell upon them. That would have certainly brought great fear into the camp, and certainly to Aaron as well, as the father of these two sons. These two sons perished because they brought strange fire before God, and the fire of God fell upon them. And so here we have particular detailed instructions of how to come before God. Not like Aaron's sons did, but here is the right way of coming before God in these Old Testament times. And the high priest is given special instructions of what to do on this special day, this Day of Atonement. And when you think, there already were many, many sacrifices established, but it was felt necessary by the Lord still to have this Day of Atonement to emphasize further the need of sacrifice for sins, the need of atonement, and how this day really does capture the problem. So do the other sacrifices, Passover lamb and the many other sacrifices that they made. But this Day of Atonement and all its detail is a picture to us of the great problem of man coming before God and the need of a Saviour. So let's come to the meaning of this Day of Atonement. But before we do, let's lay out the order of the day, these sacrifices and these washings. I think it's helpful to do, even though it's a list, so to go through the list step by step. You might think a bit tedious, but I think it's helpful and necessary for us to understand what was involved in this day. And so the order of the day, the high priest puts on these white robes. He takes off his high priestly robes and puts on these special white robes. Before that, he washes himself. So he takes off the robes, his high priestly robes. He washes himself thoroughly and then puts on these white robes. The high priest then takes a bullock into the holy place, which would be a sin offering for himself and his house and all the priests. And then the congregation
would bring 2 goats to the entrance of the tabernacle. The high priest at this entrance would cast lots for these 2 goats. The one would be for the Lord, for a sin offering, and the other for a scapegoat, or the Hebrew word Azazel, the scapegoat. Now we shall say more about that in due course, but then notice how what happens then. The high priest then sacrifices the bullock, and this bullock is a sin offering for himself before he begins other sacrifices, and also for the priests. The high priest then brings burning coals from the altar and places them in a pan. He then takes beaten sweet incense and adds the incense to the coals, and that produces a cloud of incense, and takes that incense into the Holy of Holies, the most holy place, where the Ark of the Covenant was, and the Shekinah glory of God. And this incense obscures, because of the cloud of incense, obscures the Ark of the Covenant from the high priest, from his view. The high priest then takes the blood of the bullock and sprinkles it on the mercy seat and before the mercy seat, and does this 7 times. I'm summarizing here because there's more, but this is the essence of it. The high priest then takes the goat, or one of the goats, and that goat is for a sin offering, not for himself now, but for the people. And as with the blood of the bullock, he also sprinkles the blood of the goat on the mercy seat and before the mercy seat. And like with the blood of the bullock, again does this 7 times. And then also we note, in the middle of the chapter, atonement is made for the building itself and all the fabric and all the utensils. An atonement with blood is made for the building itself and its furniture. After which the high priest then takes the second goat, the scapegoat, this Azazel, the scapegoat, and he places his hands on the head of the goat, the scapegoat, and there confesses the sins of Israel, the sins of the people. After which, a suitable man is called here a fit man in this chapter. He takes a goat away into the wilderness and releases it in the wilderness. And after which, the high priest removes his white garments and leaves them there, washes himself and dresses again in his high priestly garments and makes atonement again for himself and the people. And the man who took the scapegoat now returns. He also must wash himself. And then those who take the remains of the bullock and the goats and take them out of the tabernacle out of the tabernacle to a place outside the camp. They're to be burned. And once they've done that, they also return and they also must wash themselves. Now that's a very brief summary of the events of the Day of Atonement. What is the general meaning of this whole day, first of all? As we think of all the procedures of this day, we think of the many sacrifices for the high priest, for the priests, for the people. We think of the sacrifices for the very fabric of the tabernacle, and also think of all the other many sacrifices already in place, already instituted. Think of those sacrifices. What is the purpose of all this? What does this say to us? And also think of the washings, the many washings, the washings of the high priest, and those who touched the remains of the sacrifices, the bullock and the goat. They had to wash. And also the man who led out the scapegoat, he also had to wash. What is the message here of all these sacrifices and all these washings? Well, in the first place, the message is this: that sin is everywhere. You get that feeling in this Day of Atonement. The priest, the high priest, the people, even the fabric, the tabernacle, the furniture of the tabernacle, all these things required sacrifices and washings and so on.
And it tells us that sin is everywhere. And God is holy. And to come before God, that this uncleanness has to be atoned for and accounted for. You know, when you get those special cameras or with a certain kind of light that shows up the bacteria in a room. I'm sure you've seen that. And there you see the room, and then under this special light, ultraviolet or some other kind of light, and there it shows up, doesn't it? All the bacteria on the surfaces, the worktops and so on. And you can see all the bacteria everywhere. And you were surprised and shocked to see where the bacteria is, on the worktops, on the plates, and on the knives and forks and so on. Well, so it is really with us in this world, that we live in a fallen world and we have fallen hearts. And everything we touch has the fingerprints of sin. Sin, the fountain of sin is in us, original sin. And from this original sin comes many, many sins. And so everything we touch, everything we think and do and say is touched by sin. And sin is everywhere. Sin is around us. Sin is in our heart. Sin is in our life from beginning to end. We can't escape it. If we had this camera upon our life, it would show the fingerprints of sin everywhere, would it not? And you'll be surprised also where sin is found. And you thought it was a clean surface, and it wasn't clean at all. There was the bacteria of sin, we might call it. But also all these details, the thoroughness of these sacrifices and washings, give us another message. Not only that sin is everywhere, but that God is holy. And he's a holy, holy God. And a thrice holy God. Holy, holy, holy. The Father, the Son, and the Spirit. They are all holy. And he's very holy. Cannot behold sin. Nothing which is sinful. Not one sin can come before him. Not one sin can come into his presence without it receiving the just wrath of God. You can come before him, but you should receive the wrath of God, as we found with those two men there, Nadab and Abihu. They found that, did they not? As we are, we cannot come near God. That is the message. It's a message of the Old Testament, and especially this Day of Atonement. And so we have this problem of separation, of distance and difficulty of how to know God, how to come near God. Most people think it's an easy thing and think that God is beholden to them. Nothing of the kind. That we cannot come before him. And he does not need us as such. But in his grace, he does invite us through the gospel. But we cannot come as we are in our sinfulness. And that's the beginning of the understanding of the gospel. Without this understanding, you won't see the miracle of it, the grace of it. You'll think little of the gospel if you think little of the problem. This is a great miracle, this gospel of God, which I want to show you this evening. And so we see here the difficulty, the danger even of approaching God, as Nadab and Abihu testify. And also these sacrifices and washings say to us collectively the completeness of atonement which is required. That everything had to be accounted for. The building, the fabric, the priests, the high priest, the people, all had to be accounted for in the various stages of this Day of Atonement. And this is an important message to us, that not one sin can get through, nothing can get through if God is to accept us and to know us. Sin has to be dealt with completely. And the thoroughness of the Day of Atonement, although all the other sacrifices give the same message really, but this is a very special message in the Day of Atonement. The thoroughness and the completeness of it speak to us of the need of a great sacrifice. And of course our Lord Jesus Christ fulfilled all this. He fulfilled it all. All these details, you might say, it's too much detail. What if I forget one of those things? But Christ has collected them all and done them all for us. He has fulfilled and accomplished all these things, all these details.
are in Christ Jesus. He does it all for us. And all our sins are cleansed through the blood of Jesus Christ. And this enormous impossibility and difficulty has been dealt with by the Saviour through his sacrifice. And so we see in this Day of Atonement, we look at the whole of it, the sacrifices, the offerings, the oblations, and all the other requirements of the Old Testament, the wonder of it all, how Christ completed it all in one sacrifice. One sacrifice. It wasn't just that Christ did it all as if he had to do it over a long period of time with many sacrifices. No, one sacrifice. The infinite Son of God and this great sacrifice of Calvary. He does it all on the cross and satisfies a holy God on our behalf. But let's come to these goats, these two goats, because here we have another wonderful gospel message in these two goats. The whole day gives us a message, the Day of Atonement and all the procedures, but these two goats especially also give us a gospel message as well. The one goat speaks of death, the need of death, and the other goat speaks of deliverance. And there you have the two together making a complete gospel message, deliverance by death. Salvation through the blood of Jesus Christ. But look at these two goats again and these details I mentioned at the beginning. And there the entrance, the high priest receives these two goats from the congregation, the entrance to the tabernacle, and he casts lots over them. You might recall I mentioned. And the one goat is chosen for the Lord as a sin offering. The other goat is chosen as a scapegoat, or the Hebrew word azazel. And then in these two goats, we have, as I just mentioned now, this double aspect of the gospel, suffering and death on the one hand, deliverance and salvation on the other hand. And these two things come together. The one concentrates on Christ and his sufferings. The other concentrates on us and our deliverance. It is one sacrifice, one work, of course, but these two goats separate the message into two for us. It's like a two-point sermon, you could say. Death and deliverance you have in these two goats. The first goat, first of all, if you can just note that, which is sacrifice for the people. This concentrates, as I mentioned, on Jesus Christ and the death of Christ and the blood of Christ. And there the goat was slaughtered, the blood was collected, and the blood was taken by the high priest into the Holy of Holies and applied on the mercy seat, and before the mercy seat sprinkled there those 7 times. And so it is Christ. He is both the sacrifice and the high priest. He's a great high priest, as we sang just now. Great high priest. He is the great high priest. He is also the sacrifice. He does it all. And he dies upon the cross, but also he takes his own blood and offers his own blood to God the Father in the heavenly tabernacle as the great high priest. There was a moment, you could say. There was a time when Christ offered not his actual blood, of course, but like with the high priest, but rather the great spiritual meaning of his blood and death, and offered it to God the Father for atonement for us. And the result was this, that this blood was accepted. The resurrection proves this, and the ascension to the right hand of God. And God the Father accepted the blood of Christ on our behalf. And so, as a result of that, that we have access to God, and we can indeed come to God through Christ Jesus, and only through Christ Jesus. I think myself, all the details of chapter 16 is very good for us to see the problem and the difficulty, what Christ has done by Christ taking his own blood to the Father. And there we have satisfaction, acceptance of God. And so we can come before God. For us to know that our gospel access was with great difficulty and at a great price.
But then we come to the scapegoat, the other goat, the second goat. And here we see also a picture of the benefits of the gospel in Jesus Christ. And the high priest now takes the second goat and places both his hands on the head of the goat. And there, as he has his hands on, and both his hands on the head of the goat, he confesses the sins of Israel and the sins of the people. And this is a message to us of the need of confession of sin and of true repentance. It's not even here just a procedure, but it required a spiritual element where we confess before God. Our hearts are involved. And so indeed in true salvation, when you come to God in Jesus Christ, an important element of this is your confession of your sin and true repentance, and to come before God and to pour out your heart and to confess your sins before him and to say, God, forgive me. I am a great sinner. Have mercy upon me. Oh, receive me in Jesus Christ. Let his blood avail for me and wash my sins away. And that speaks of this. But notice also what happens to our sins in this picture. As the hands of the high priest are placed on the head of the scapegoat, and he confesses the sins. What it means is this, that our sins are put upon Christ. That's what's been pictured here. It is the imputation, the putting of our sins on Jesus Christ. That's the message here, as we find in 2 Corinthians 5 verse 21. For he hath made him to be sin for us. He knew no sin, but he was made sin for us. So our sins are put upon him. He had no sin himself, but he was willing to receive our sin, was made sin in the sight of God for us. And so we have this goat who pictures Christ, and the high priest places his hands upon him. The sins of the people, this great weight of sin is placed in picture on this goat, but in reality on Jesus Christ. But then we see a fit man, a suitable man was chosen to lead the goat into the wilderness. And then in the wilderness, after some distance, no doubt, the goat was released. And the man returned to confirm the goat had escaped into the wilderness. Now, of course, that scapegoat would not return and would probably perish in the wilderness. And all this is actually important in the picture of the gospel. In later times, not now in these times in the wilderness, but in later times, when the temple was in Jerusalem, the tabernacle there for a short time, there you had a different practice. And what they did then very often was this. So we are told in the records that this man would take the scapegoat out from the area of the tabernacle or temple, and they would take him to some precipice and would drive that goat over the edge, and the goat would perish and not return. And the whole idea, you see, in both those practices, one with a cliff edge, the other into the wilderness, was this: the goat did not return. That's the emphasis. The goat went out and did not return. It speaks of what happens to our sins. Our sins go out and do not return. That's what it means. And how glad we are of this picture. And this non-return of the goat meant our sins are gone and will not come back to haunt us. Is this not the language of John the Baptist? Maybe he had not only the Passover lamb, but maybe he also had this Day of Atonement and even the scapegoat in mind. Behold the Lamb of God, which taketh away the sin of the world. Maybe he's joined together all those Old Testament pictures, all in one, which taketh away the sin of the world. Christ takes away our sin from us. And here we have a double picture. Our sin is put on him, and he takes away our sin. What a wonderful picture of the gospel, what Christ does for us. And we have other scriptures that reiterate this same message. Some scriptures speak of blotting out and purging, washing and cleansing, which is not far from our picture here. It's much
mention here of sacrifices and of washings, the principle of removing sins, blotting out. But nearer the mark is the picture in Psalm 103. And there we have the removing of sins as far as the east is from the west. Listen to the words. As far as the east is from the west. Psalm 103 verse 12. As far as the east is from the west, so far hath he removed our transgressions from us. And likewise again in Micah chapter 7, and thou wilt cast all their sins into the depths of the sea. And in both pictures you have this sense of removal, far away, never to return and to be joined together again. And the depths of the sea, the sense of no hope of any retrieval, is gone out of sight. You will not get it back. That's the message we have here. And it uses the language of our world for us to understand the depths of the sea. The east and the west dimension. All these things help us to understand how far our sins have been removed from us. And Christ has removed them. And also, of course, the perishing of the goat also speaks to us of the same thing, that the goat is gone with our sins and will not return, never to return. You know, you have a similar kind of picture in that well-known book by John Bunyan, Pilgrim's Progress. And there, Christian, you might recall, is one of my favorite parts of the book. He journeyed to the hill of Calvary, and he had this burden on his back. And there, this burden was weighing him down, and the journey for seeking God and for salvation, this burden was getting heavier and heavier. And then this hill of Calvary, this approach to the cross of Christ where he might be saved, the burden became even heavier and pressed down upon him. And then eventually he comes to the cross and he looks to Christ, and the burden, I think the book mentions a crack, and the burden removes from his back and then rolls down the hill. And these words the Christian says in the book, and I saw it no more. And so it is with your sins, my dear friend. When you believe in Jesus Christ, he removes your sins for you to see them no more, so to speak. The guilt, the power of them to damn your soul is removed in Jesus Christ. And so they are gone in him. He deals with them decisively on the cross of Calvary. Your sins are not partially dealt with or wounded in some way, but they are dealt a death blow. He dies in our place. He dies for us and removes our sins. But also consider this in this picture of the scapegoat. Other thoughts. The scapegoat is taken out of the camp and did perish. And again, that speaks of the cross. Christ was taken outside the city of Jerusalem. And there, as he carried the cross, there you can see him going out of the city and with sins laid upon him. And there this goat was laden with sin, you could say. And there he was carried and taken rather out of the camp. And so Christ also goes to the cross of Calvary outside of Jerusalem. All these things are pictures of the Lord Jesus Christ. And just also that picture of this goat. I know it was an illustration for us to understand Christ. But think of this goat. At least notionally, he was laden with sin. The high priest had confessed the sins of the people and placed his hands upon this goat. And as this goat was going out, he was laden with sin. And Christ indeed became a curse for us. And there, as he carried his cross to the hill of Calvary, he was a curse and laden with sin. Also the picture of the scapegoats being released into the wilderness, and how the cross was a wilderness for our Savior. It was a barren place, a forsaken place. But God the Father forsook him. My God, why hast thou forsaken me? He cried on the cross. Why? Because he was made sin for us. And there his favor was withdrawn, and his wrath came down upon Christ, and he perished in that sense. He died, he truly died for our sins.
And these are real matters for us to consider. And then, of course, the perishing of the scapegoat just double emphasizes. The first goat died, and so eventually did the second goat die too. And it speaks of the perishing, the dying of the Lord Jesus Christ in order to save us from our sins. Both goats, the sin offering and the scapegoat, speak of Christ. And Christ is all these things and much more. And what a picture we have here of our Saviour. And especially with a scapegoat. We may be more familiar with the goat for the sin offering because that's repeated many times with bullocks and lambs and so on. But this scapegoat gives us a very particular picture in addition to the goat which was sacrificed and its blood taken in to the Holy of Holies. The second goat tells us that sins are removed and that Christ will suffer and take them away from us. It's that extra bit of information of the gospel which we are glad to hear. It's what we want to hear, of course. Otherwise, you might say, Christ died. Yes, we know it's important, but then this affirms to us and confirms to us that he died in order to take away our sins. And it's all there in this picture. The sin on him, away from us. Dying, perishing, wilderness, out of the camp. All these things are a picture of the atonement of the Lord Jesus Christ. Now apply these things to yourself and think of the great cost of knowing God. Or perhaps very simply, you believed in Christ, but understand who you have believed in and what he did for you, my dear friend. Just follow the roots of your sins in these two goats, the sin offering goat and the scapegoat. See again as we recount the progress again, but see it now with the eyes of your sin, that your sins have caused the death of Christ. And that blood was offered before God for you and was accepted because this blood was the punishment of your sins. And God accepted that your sins have been punished. And this man can live because he has already suffered for his sins through Christ Jesus. And so we can draw near because of that. Also with a scapegoat. See again, your sins are placed upon Jesus Christ. He was made sin. And then he removes your sin away from you and removes it to a place you shall never see it again. He takes away your sins and they are gone. They are gone, never to return. And that is a wonderful position of the Christian. The Christian, in his basic nature, is a sinful man like any other man. The only difference is he has trusted in a Redeemer and in a Saviour. And that Saviour has saved him. And that sweet offer is open to all men this evening, that you too can have a Saviour. You too can have an atonement for your sin. What you must do is entrust your heart to him, confess your sins, and believe in him with a true heart. And if it is with a true heart, with all your heart, by God's power and grace, then indeed your sins will be dealt with. When you consider the big problem of your life, what is the problem of your life? Maybe you're worried about this and worried about that, worried about tomorrow, worried about next week, whatever it might be. But the big problem of your life is your sin. And your sin will follow you all the days of your life, from your birth, from your inception, right away to your death and your last breath. And this sin all the way. And here is the issue. What shall you do with your sins? Will you die in your sins? If you believe in Jesus Christ, you shall not die in your sins, because Christ has died in your place and has taken away your sins. Do you understand the gospel, my friend? Here's the gospel in the Old Testament. You know, the key to the Old Testament is Jesus Christ. And the gospel is in the Old Testament. It's in Genesis, in Exodus, and in Leviticus. And here we see the grand picture of the gospel.
the distance, the difficulty, the separation, the impossibility, the death of those two young men, the sons of Aaron, showing you can't come before God anyhow, and the great fear of God in the camp, and the difficulty, how shall we approach God? And there's a great problem. My dear friend, in preparing this, I just felt myself, well, how holy God is. And what a great difficulty it is to know him. But then you have the gospel of God and the Son of God and the atonement. And as great as the difficulty was, greater is the solution. And as I think one man said, that you have a wound and the plaster covers the wound. And so it is with the gospel. It covers the wound. And the blood of Jesus Christ, the atonement of Christ, saves us from our sins, removes our sins, blots out our sins, removes our sins. And then, of course, you have the salvation and nearness to God, and there we have access to God. So see the great picture. Difficulty, impossibility, atonement, gospel, access, salvation. Only through this route, my dear friend. Such is the separation and difficulty. Such is the holiness and the sin of man. No other can ever solve the problem but the Son of God himself and the death of Calvary. And here we have a wonderful picture which was fulfilled in the Gospels of the death of Christ, the atonement of Christ. Through that way you shall have access to God, salvation and favor, and the mercy of God. And these things are the grace of God. They are in some ways frightening things, and we should be frightened. They're also wonderful things that bring grace and mercy to our heart, and a great relief that our sins have been removed and forgiven. Well, shall we turn to God in prayer? Our Father and our God, we do pray that we might know the Saviour. We are great sinners, and that we need a great Saviour. And we pray we might know him in order to know a great God. Oh Lord, this evening speak to our hearts. Let us indeed have that nearness which Christ has procured and purchased for us. Help us, O Lord, to enjoy the favours and the blessings of the gospel, the access, the joy and the liberty which is found through the death and the blood of the Lord Jesus Christ. But let us have awe and wonder also as we think of what Christ has done in order to redeem us from our sins. Help us, O Lord, to see it all, and then, O Lord, in more awe and wonder, to follow thee with gratitude and thanksgiving. Hear our prayers, O Lord. Receive them in Christ Jesus, our Saviour. Amen. Well, shall we sing hymn 389? 389. Glory, glory, everlasting be to him who bore the cross. Shall we stand to sing? Everlasting
After the benediction, we'll sing a verse from 289. Shall we pray? The grace of the Lord Jesus Christ, and the love of God, and the communion of the Holy Ghost be with you all. Amen.